tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Muri 2022 nari muri Kentucky. Uyu mwana arangurura, numva ko ari kumva arangurura, numva ari kungurura. Uruko nteranya amateraniro muhabaza umwana ariye. Hari icyo narangije muri uyu mwana. Nakeneye kuba muri kuyu mwana w'umumenyi. Love
reka mvuge kino kintu. Uyu mwana muri 2022 yari umusazi, yari mu Burundi muri province ya Ngozi, commune ya Musasa. Naje nari mvuye ku kazi, nicaye mu zindi kuri televiziyo, ndamubona numva ari kumva. Nagize umugisha gukomeye cyane. Bwana sifiwe sana. Hari impano zihishe hano abenshi batazi. Twe turi bakuru muratubona, ariko hari abari bakeneye kurirwa. Maze imyaka 16 ndi umurida, nyobora abaririmbyi. Izi nizo mpano dukeneye kurera kugira ngo zizamuke. Namubonyemo ibintu bigera kuri 2 kugira ishaka ry'ikintu arimo gukora no kugikunda. Nari navuze ngo muri aya materaniro pastor je ndabisabye, izi ni impano zikeneye kurera, kandi kurera bene abangaba aba ari byiza cyane kuruta abantu bakuru. Uyu mwana ndamuguhaye umurere, iyi mpano nakeneye mu nyuma muri kandi umubone umurere. Abenshi ntibari bamuzi, ariko iyi ni impano iri hano muri Arizona. Murakoze Imana ibamugisha. Reka yongere gatoya papa wene gatoya, ariko muheze mama wa mikrofone amubeki cyangwa amenye uko abigenza. Wene wamuririmbyi mukuru, ariko tumuhaye mu papa Imana.